Bini krung bayun lepa berumbang Moji tat masa muate tarasa Tanyo musuh ina wahi erakan Alah pihna ming banggam laga-lagaina Assalamualaikum kaum Islam inangan agam Bandung saudara salim ni bampun dari lontuan dalam kabaran tanda mulia syukur ngan puja kesira Tuhan Allahu Rahman Maha Kuasa yang pejet urang dengan malam sabit tip-tip jan nikmat datang selawat salam takkan bersajan ke Muhammadan Rasul Mustafa ke al dan sahabat temaudenyan serta sajan Bandung ulama penghormatan bapuntan ke bapak gesi yang ke urang si di dalam desa walau masalah meting kutiji sabehan pani gemnyan sedara menan pecilam penghormatan ke Tengku Imum yang gulam Bandung bidang agama walau masalah cukup menggedung tetap tersenyum biasa saja menyatajang kena ubayun letih cemujun au malam dekat cintin nekalan nyompat Tengku Imum mameh tak senyum tak pandang rupa Arun di lobong kau pasti Arun di sigli bungkau banda Ni bau ronyo ramehan sakri Oh tak perhati luar biasa masa balabu pegang ketimpang masa bawa pisang tajruh ke badan niba orangnya rame halaban warih ngentaulan kena getekan magadilang sa mga terasi nyonaga sari di Aceh jumpa metro kena dung muda mudi troh darah yang tarik kena serta kuala ini jitetan megah kuala begah indah lagaina jinjing nekalan nyempat ium bapana janjil bamirah rame lagaina mayang kamera cukup tatampan yang abang Rahman wahai saudara gandeh nekalan mamengan hitam wadah senyuman luar biasa menyota jauh Tanjung Kapai rumohi Kapai itu jalan raya memang Bang Rahman ganteng hana jai menyoke akai meduah lagoina bomam plam imangan tatete bomam plam gole talam ngentaka jepan Bang Daniel jika mu pepep yang tuki moto tudek wai saudara yang penting wangi ada di dalam rampot tanya mahabah dia gedeng kulinto dengan cut putra tamu doa tanya sambil berbahagia di langit manyang bintang menghambur cahaya depan malam teka tamu doa wahai Tengku lintang jodoh sampai bahagia wa
pandang di pelaminan cukup bahagia. Tak perhati wangi erakan sang-sang bin kadang putra ngan raja. Bini krung bayun lebah berumbang mojitan masa muate tarasa. Tanyo musuh ina wahi erakan alah bina ming banggam laga-lagaina. Teman kagak kemcin dari buno wahi ado tak perhati mungkin diganyan na tambung dino di dalam rempoh haba ini. Angin di laut jipun mendaga dalam kuala bincang gelombang takalan cepat luar biasa para pemuda tengah arah pingan. Betul. Memang tak kalah wahai erakan hayu hanuban menankan nyata hana gaya fikir dak lecet tangan akai persatuan tetap kejaga. Betul. Karena gue fikir gap nyan hairakan takut acara luntuan tu saja hana. Betul. Tapi di dalam desa kon menan wahai erakan nyan persatuan memang terjaga. Dan sambung jino wangi erakan jino bak kata dua kre habang bet sampai gejak genon tu banggam sambung legonyan lagak tuara. Saja ubayun cukup tak megah leudeng galah wahai saudara. Tak nyona gejak geno rakan metuahnya gesah balung handu suara. Bamedang tiung tajok ke tame bamedang cengeng tajok ke bara. Nyampan bang raman tu teh rupa jika nyantim teh wahai saudara. Megah di langsa nang hutan lindung orang meron-ron kena troh teka wate ketenyum ulun kamu pum nyan lain ujung bumupum makna nyompan film darah yang tadi tak perhati geduk rame wahai saudara. Nyonsang nak gedanyang kata putanan FB nak geng konfirmasi laju segera. Kadang undangan tegayu lagi jedek kabari irak nomor WA belum nepegah buno kata gona judo wahai aki letambung ili dua kre habah. Mata uronom simlanan barat tanda hai sabat uroka malam kateka ni baca inyo bacut lon takat nama lon sahabat Reza Aulia Putra. Kamu tahuan nan Facebook putra. Bukan tata yang tak bamuling onji mekuing sangirohana. Nyampan film awade tangin nacin pandin mame tarupa. Wahai araka jino promoti ganyan hayati judo pinggolomna. Demag pegah buno ba'ado mulyadi leh uro raya haji geyu temapa. Karena diganyan wahai aki jino letat kanduri bak gobdum pesta. Namu mada wangi erakan lam kesempatan tak sambung tema bacut dari ulun dalam kabaran menghairakan bila nak jumpa pangaranup jangan namirah Bat penera yang hana bajo pada tuto yang hana salah hana ba awai na badudo pada bokaye hana mengetang nyokan bo musabah ngan bola voli pada apa yang hana salah selain firman Allah dan sabda Nabi.